Mwaramutse neza muhawe ikaze kuri channel amahoro y'Imana mugisha wayo bibe kuri mwe. Uyu munsi rero tuzinduwe n'iki? Tuzinduwe no kubabwira muri make ukuntu umukino Arsenal vs Chelsea wagenze. Si ibyo byonyine turaza kubagezaho n'andi makuru acaracara make ku mugabane w'Uburayi. Wibeshye rero channel uriho niyo ndetse n'umuntu wumva niwe, ni kuri amahitamo yacu. Kora subscribe ndetse na like ndetse tubwire n'igitekerezo cyawe n'inyunganizi nziza muri comment. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 ni itariki abafana ba Chelsea badateze kwibagirwa. Umunyarwanda rimwe yaricaye araririmba ati agahinda karakanyagwa, niko imitima y'abafana ba Chelsea yari imeze. Abafana ba Chelsea n'ubu ntibarabyumva, bamwe barakanguka bakikuraho amashuka, ariko na n'ubu ntabwo bariyumvisha ukuntu ibyabaye iri joro byaba. Biragaragara neza ko ikipe ya Chelsea yasubiye inyuma ndetse tutatinya kuvuga ko igeze aharindimuka. Nshaka kwibaza ntise kubera iki? Nibyo koko muri shampiyona ikipe ya Arsenal yagaragaje urundi rwego ndetse baranganyije umukino wabanje, ariko biragaragara neza ko ikipe ya Chelsea ntabwo iheruka gutsinda ibitego bingana bitya. Ntekereza ko abantu bazize ikipe guhera mu 2010 ikipe ya Arsenal itarizi gutsinda ikipe ya Chelsea ibitego bingana uko nguku. Kugeza aka kanya ushaka kwibaza nise byagenze bita. Umukino wabaye ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane nk'uko twabivuze, hari ku munsi wo kuwa kabiri ikipe ya Arsenal ikaba yatsinze ikipe ya Chelsea ibitego bitanu byose ku busa. Ibyo akaba ari ibitego byagiyemo ku munota wa kane. Igitego cya mbere cyari cyinjiye gitsinzwe n'umukinnyi witwa Leandro Trossard. Umunota wa 52 umukinnyi witwa Ben White yatsinze igitego cya kabiri. Ku munota wa 57 umukinnyi witwa Kai Havertz waturutse muri Chelsea atsinda igitego cya gatatu. Ku munota wa 65 ntiyari Cleo yavuze ati reka mbasonge, atsinda igitego cya kane. Ben White ati nubwo nkini nyuma rwose ariko ntabwo naburiramo. Ku munota wa 70 atsinda igitego cya gatanu. Nguko uko match ya nijoro yagenze. Ushaka kwibaza nise ibi bintu byagize ingaruka. By'ukuri ikipe ya Arsenal iri mu isiganwa ry'igikombe ahenganiye n'ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Arsenal byari byitezwe ko imwe mu makipe ashobora kwihagarika yari ikipe ya Chelsea, ariko yanyuzemo neza cyane, yatsinze ibitego bitanu. Hari imikino isigaye rero Arsenal igomba gukina ikomeye cyane, twavamo nko match za muri weekend izayihuza n'ikipe ya Tottenham ndetse no ku mukino ubanzirizo wa nyuma y'ikipe ya Arsenal izakina na Manchester United. Biribazwa nise Arsenal izatwara igikombe, ntawamenya, cyane ko bisaba ko ikipe ya Manchester City ibanza gutakaza cyangwa se ikanganya ubwo ikipe ya Arsenal atwara igikombe. Ikipe ya Chelsea yo birasa naho icyizere cyo kuza muri Champions League kigoye ndetse kidashoboka muri uyu mwaka. Twavuga ko ikipe ya Chelsea rwose uyu mwaka yitwaye nabi. Ku ruhande rumwe ikipe ya Arsenal muri uyu mwaka yagaragaje urwego rudasanzwe kubera ko aya makipe yose ni ubwa mbere ikipe ya Arsenal yatsinze Chelsea, itsinda Liverpool, itsinda Manchester City ndetse ikarangira mu mikino ibiri iyo nta kipe n'imwe itsinze. Manchester United nayo nubwo itegerejwe guhura, ariko umukino ubanza ikipe ya Arsenal yarayitsinze. Kubw'iyo mpamvu rero muri iki gihe nibwo ikipe ya Arsenal yagaragaje urwego rudasanzwe ugereranye n'imikinire. Ushaka kwibaza nise ubundi ni imikino ingahe? Mu mikino yose yabahuje ikipe ya Arsenal yatsinze imikino 83 mu gihe ikipe ya Chelsea yatsinze imikino 66. Banganya imikino 60. Imikino yabahuje rero iheruka kubahuza mu mwaka wa 2014 ikipe ya Chelsea yatsinze Arsenal ibitego 6 ku busa, ariko ibyo ngibyo si byo biriho bihari mu ngubu. Kugeza n'aka kanya abafana ba Chelsea ntibarabyumva ku buryo abenshi batangiye gusaba ko
umutoza yirukanwa. Rero ibyo bitekerezo y'abafana ba Chelsea bakaba bifuza ko umutoza wabo Mauricio Pochettino yakwirukanwa. Andi makuru twavuga ko wabaye umukinnyi w'umukino nta wundi ni Kai Havertz niwe wabaye player of the match. Bikaba bigaragara ko Kai Havertz kuva yaza mu ikipe ya Arsenal hari ikintu kinini cyahindutse, ndetse n'uwo bita Declan Rice. Mu yandi makuru twabwira ko witwa Unai Emery usanzwe utoza ikipe ya Aston Villa kubera performance nziza bafite, akaba yongerewe amasezerano azamugeza mu 2027. Twibutse ko Aston Villa kugeza aka kanya iri ku mwanya wayo wa 4 ndetse afite icyizere cyo kuzaza muri Champions League. Mu Butaliyani nabwo icyo ugomba kumenya ni uko ikipe ya Inter de Milan yatwaye igikombe cya Serie A aho yari imaze gutsinda mu kibuga ya AC Milan. Sayo ngayo gusa ko muri Espagne nabwo biragaragara ko ikipe ya Real Madrid ikazatwara igikombe, ndetse ko mu bizi kaberutse gutsinda mu kibuga yayo ubihe byose FC Barcelona. Sinaho gusa rero igihugu cy'Ubudage igikombe cyarangije gutwarwa na Bayer Leverkusen yaratwaye igikombe nyuma y'imyaka 10 yose. Ikipe ya FC Bayern Munich ari izi gutwara igikombe ukuntu bisa. Umunsi rero nabwo akaba ari imikino itegerejwe aho saa 2:45 ikipe ya Wolves izakina na Bournemouth na ikipe yitwa Crystal Palace ikazakina na Newcastle United ku isaha ya saa 3. Everton ikazakina na Liverpool ku isaha ya saa 3. Manchester United ikazakina na Sheffield United ku isaha ya saa 3. Kwibaza nise urutonde rwa shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza rumeze rute. Kugeza kuri aka kanya rero ikipe ya mbere ikipe ya Arsenal ikaba ifite amanota 77 mu mikino 34, ikaba izigamye ibitego 56. Ikipe ya kabiri ni Liverpool n'amanota 78 mu mikino 33, itegereje nyine umukino w'uyu munsi w'ibitego 43. Ikipe ya gatatu ni Manchester City n'amanota 73, ikaba izigamye ibitego 44 mu mikino 32. Aston Villa ifite amanota 66 mu mikino 34, ikaba izigamye ibitego 21. Umwanya wa gatanu hari ikipe ya Tottenham n'amanota 60 mu mikino 32, ikaba izigamye ibitego 16. Kuko urutonde rwifashe muri shampiyona y'Ubwongereza, iyindi kipe nka Manchester United iri ku mwanya wa 7 n'amanota 50 imikino 32, ikaba ifite umwenda w'igitego kimwe, mu gihe Chelsea yagumye ku mwanya wa 9 n'amanota 47 imikino 32, ikaba izigamye ibitego 4. Ngahe nguko nuko urutonde rwa shampiyona rumeze mu Bwongereza. Rero iyi mikino y'uyu munsi ikaba iteganyijwe ko hari ingaruka iri buze kugira. Si honyine hari buze kuba imikino kuko nko muri Coppa Italia mu Butaliyani, Coppa Italia iri muri 1/4 y'ikipe ya Atalanta izakina n'ikipe ya Fiorentina. Mu Bufaransa shampiyona irakomeza, ikipe ya Lorient irazakina na Paris Saint-Germain saa 1 zuzuye, mu gihe ikipe ya Olympique de Marseille izakina na Nice saa 3 zuzuye. N'ikipe ya Monaco ikazakina n'ikipe ya Lille saa 3 zuzuye muri shampiyona ya Bafaransa. Turabashimira, izo ni update zavugwaga uyu munsi. Igikomeye cyane niyo nsinzi ya Arsenal yatsinze ikipe ya Chelsea ibitego 5-0, ndetse hakaba bahanzwe amaso yo kumenya nese shampiyona bizagenda bite, ni ekipe izatwara shampiyona. Byose bizaterwa n'imikino isigaye. Zirikana ko amakipe atatu yo Arsenal, Liverpool na Manchester City niyo makipe yagaragara ko yatanira igikombe. Twese rero turategereje ati ninde uzagitwara. Reka dutegereze kubera ko nta kinyuranyo cy'amanota manini kirimo. Muri benshi rero komeza kuri Kwica no kugira umenye updates. Ushobora gukora subscribe, ushobora gukora likes, utanze inyunganizi ya urubuga, ndetse ushobora gutanga comment ibintu wumva byavugururwa ndetse bikagenda neza cyane. Mukomeze mukubwe neza cyane. Koze cyane rero, mwari kumwe n'umuhungu wanyu ubakunda cyane Tresfort Cyiza.
Imana ibarinda. Mwaramutse neza, muhawe ikaze kuri channel amahoro y'Imana, umugisha wayo bibe kuri mwe. Uyu munsi rero tuzinduwe n'iki? Tuzinduwe no kubabwira muri make ukuntu umukino wa Arsenal vs Chelsea wagenze. Si ibyo byonyine, turaza kubagezaho n'andi makuru acaracara make ku mugabane w'i Burayi. Wibeshye rero, channel uriho niyo ndetse n'umuntu wumva niwe, ni kuri amahitamo yacu. Kora subscribe ndetse na like, ndetse tubwire n'igitekerezo cyawe n'inyunganizi nziza